Poštovane dame i gospodo, dragi gosti, jeste nezahvalno pričati o ovom terminu, ali mislim da je tema i način kako ćemo ovome danas da prođemo, pokušat ćemo da malo zagrebemo šta su to pametni gradovi, zašto nam oni trebaju i šta je to konačni cilj da napravimo nešto što se u terminologiji često naziva pametno društvo. Ljudi koji pričaju često na teme pametnih gradova sagledavaju proces pametnih gradova kroz onu neku formalnu definiciju koja kaže da je pametni grad urbani sistem koji je oslonjen na informaciono-komunikacione tehnologije pokrenut znanjima iz prikupljenih podataka koji se kasnije smještaju u neke podatkovne centre, izlažu naprednim matematičkim algoritmima vještačke inteligencije, mašinskog učenja, gdje mi pokušavamo da nađemo određene korelacije i dodatna znanja da bi pomogli donosiocima odluka, prije svega lokalnoj samoupravi, gradonačelniku, načelniku opštine, pa i nivoima vlasti koji su iznad da na optimalan način planiraju resurse, servise koji postoje u gradskom sistemu. Samo da vidimo da li nam tracker radi. I to je jedan od često korištenih termina kako ćemo mi da požnjemo ta znanja koja postoje. Ja ću pokušati da danas ne budem toliko inženjer, nego da pokušam da to pričam s aspekta zainteresovanog građanina koji hoće da njegov grad izgleda ljepše. Pa ćemo polako pomjeriti tu tehnologiju u stranu. Mi smo danas izloženi velikom broju različitih termina, pa se tehnološki lupamo terminom pametnih gradova, big data, odnosno velikih podataka, naprednom stvarnošću, 5G-om, nekakvim samovozećim automobilima i svi kada pokušamo da napravimo neko predavanje ili izlaganje, pokušamo da pri tome budemo zanimljivi, da ostavimo dojam da smo pametni, da ne kažem da taj talk ima nekakav seksi dimenziju i čisto ono kaže, o tome smo pričali, potrošili smo jako puno riječi kroz razne konferencije, pri tome nismo na kraju krajeva ništa realno ostavili u našem društvu, kažemo da smo promijenili tu zajednicu. Naravno, i za svako od ovih termina koji se vrte na ovom slajdu postoji čitava priča zašto nam je to potrebno. Sada ćemo da polako kombinujemo paralelno priču oko čega se mi danas možemo vrtiti u Bosni i Hercegovini. Meni je ta priča posebno zanimljiva zato što smo svi ovdje prisutni za tu priču zanimljivi. Ono što je nama jako važno, shvatimo da će u deceniji koje dolaze ova tri termina na neki način da obilježe tehničko-tehnološki razvoj. Ja hoću da tehnologiju i priču pametnog grada povežem sa našim ljudima. Možda sam trebao reći na početku, ali sama činjenica da sjajna ekipa danas napravila priču koja zove Sarajevo Unlimited je već ona priča koju ja volim da vidim, a zove se pametno društvo. Mi zaista ovdje u publici imamo sve ono što je potrebno da moje izlaganje bude samo jedan pozitivan okidač da sve ovo što imamo potencijala koji je danas samo prisutan, a i naravno i van ove sale iskoristimo da ove priče postanu realnost. Šta nam podrazumijevaju ova tri termina? Internet of Things je termin koji ćemo pokušati da objasnimo najširoj populaciji na način da je to gomila senzora koja pokušavaju da mjere i pretvore određene procese i pojave u lokalnom sistemu, da i prebaci u neke brojčane vrijednosti da bi te podatke mogli spašavati i korelisati sa procesom u vremenu, prije ili poslije toga je da vidimo šta nam tu zaista treba. Da bi sve te podatke iz miliona, možda i milijardi senzora u jednom lokalnoj zajednici mogli da prevučemo na neke servere gdje ćemo ispasti za buduće analize, potrebna nam je jaka telekomunikacijska infrastruktura kičma. To je ono što naši dominantni telekom operatori Bosne i Hercegovine najavljuju već od iduće godine, a to je znači da pričamo o 5G-u. Sa aspekta regulatora, tamo gdje ja trenutno radim, mi smo napravili jednu malu inovaciju, na što smo jako ponosni. Mi našim telekomima je ove godine, kad smo dodijelili 4G licencu, odlučili smo da im ne dadnemo licencu doslovno za 4G. Mi smo njima dali dozvolu da koriste frekventni spektar na tehnološki neutralnoj osnovi, da ga iskoriste za bilo koju namjenu i bez da pitaju regulatornu agenciju ili savjet ministara, mogu frekventni spektar 4G u bilo kom trenutku pretvoriti u 5G. Ostalo je na njihovim komercijalnim planovima, na biznis planovima, kada će se to njima isplatiti i kada će pojaviti realna potreba i ljudi i tržišta, pa naravno i gradova koji će te sisteme da koriste. I naravno dolazimo do big data, odnosno tih velikih podataka, gdje ćemo mi te milijarde podataka da skupljamo. Onda se pitamo zašto nam to treba.
Treba nam da otkrijemo neka znanja koja kroz strukturne baze podataka koje su danas prisutne, mi ne možemo da otkrijemo. To je traženje korelacija između stvari koje na prvi pogled nisu interesantne. Ali recimo pokušati da vam pokažem šta bi moglo big data. Na primjer, uočite nešto što ljudskoj logici nije blisko. Uočite pravilo da ljudi da za 300% više konzumiraju mlijeko i mliječne proizvode danima kada je oblačno. Kada uzmete sad i razmišljate o logici, ta dva događaja na prvi pogled nemaju nikakvu zdravorazumsku logičku vezu. Ali ako vi pratite navike ljudi u toj ravni, gledate šta konzumiraju, korelišete sa vremenskim prilikama, vi jednostavno počnete vidjeti da se neke stvari neplanski ponavljaju. I tu želimo da strukturišemo big data. Kako ćemo to pronaći? Pa postoje algoritmi, matematički modeli koji će biti u stanju da te stvari povežu. Mi te algoritme, odnosno matematičke modele, nazivamo grupnim imenima vještačkom inteligencijom ili mašinskim učenjem, mogućnost da mašine se dočepaju nekih spoznaja koje mi nismo u stanju. Uvijek kada pomenete te termine krenu razne kontraverze. Kaže, da li je vještačka inteligencija opasnost po naša radna mjesta? Da li će ona uništiti civilizaciju? Da li će nas roboti za 50 godina pobiti? Prije svega, vještačka inteligencija, njene algoritmi ništa drugo nisu nego neke matematičke strukture koje mi često nazivamo matricama, koje se nešto slažu, nekakve brojeve popunjavaju, da bi se u tim nekakvim vrijednostima sakrila posebna znanja. Mi neosporno moramo da shvatimo da 4. industrijska revolucija znači uvođenje određene napredne automatizacije koja će imati sposobnost da samu sebe reguliše skupljajući ta znanja, ali to neće biti dovoljno. Kažu da će revolucija koja dolazi poslije toga, takozvana 5. neće uopšte biti industrijska. Revolucija će biti takva da će transformisati društvo, naše društvene odnose, navike koje imamo i generalno stil življenja. Kaže da ono što danas naziva Industry 4.0 u 5. iteraciji zvaće se Society 5.0 ili pametno društvo. Ljudi će biti oslobođeni rada teških fizičkih poslova. Te će stvari zamijeniti mašine i neka zanimanja koja su bazirana na repetitivnim aktivnostima. Da li će to biti možda šalterski radnici ili teški fizički poslovi, ta zanimanja će izumrijeti. To nas ne treba brinuti jer to nije prvi put u našoj istoriji da neka zanimanja nestaju. Plugovi i konji ili volovi više ne oru njive. Traktori su i davno zamijenili pojavu motora sa unutrašnjim sagorijevanjem. I ne trebate se toga plašiti. Kao što je tada došlo do pojave novih zanimanja sa pojavom novih tehnoloških rješenja, tako će se pojaviti čitava plejada potpuno novih zanimanja. Ako se samo vratimo malo unazad, pojam data scientist, odnosno naučnika koji se bavi obradom podataka, praktično prije deceniju ili dvije nije ni postojalo. Postojalo nešto zove programer, u nekom najopštijem smislu. Danas je to preopšti pojam, pa kad uđete u salu gdje su pod navodnica hrpa programera, da bi zaista shvatili šta čovjek radi, morate mu postaviti mnogo uže pitanje, a šta to ti programiraš? Da li je to vezano za web dizajn ili je to vezano za podatke ili se baviš nekim drugim stvarima? Šta to ti tačno programiraš? Jer nije dovoljno. Naravno, sve promjene u društvu, pa i ta promjena podlijegaće jednoj empirijskoj formuli koja je dokazana nekim istraživanja na Američkom univerzitetu Carnegie Mellon, gdje kaže da je funkcija ovakvog oblika naštimana taman da objasni koliko će društvo i strukture u društvu, ponosioci vlasti, kompanija koja radite reformu poslovnog modela, u stvari pružati otpor da nešto promijenite. Ljudi su konformisti. A napredak inovacije koje pokreću napredak civilizacije u suštini su pokrenuti izlaskom iz zone komfora. Mi nećemo da izađemo, mi želimo da što manje umnog i fizičkog napora prođemo svoj radni dan od 8 sati, zaradimo tu platu i idemo kući. Onoga momenta kada izađemo iz te zone komfora i prihvatimo da pogotovo naše društvo ovdje u Bosni i Hercegovini, ali i u regiji Zapadnog Balkana, mora da prođe bolne reforme, mora da se konektuje na ostatak svijeta, ne možemo da živimo u svom mikrokosmosu izolovani, moramo probiti ove nivoje odlučivanja i ovaj broj ljudi koji nam pružaju otpor. Često se desi da ta masa koja pruža otpor ubijedi progresivne ljude da nisu u pravu i oni se utišaju. A ja u ovoj sali, već dok sam čekao da počnemo, sam sreo nekoliko, sigurno, mogu reći više od 10 ljudi za koje znam da su pravi pozitivni buntovnici koji ovom društvu trebaju, da bi ono postalo ono pravo. Naravno,
Volim ovaj slajd koji je mnogo jednostavan, ali pogledajte u naš mentalitet. Mi se vrlo teško povezujemo, neiskreni smo, bježimo od kooperacije. Bježimo od toga da nas je dvojica ili više šefova ili vlasnika u firmi, ne volimo da sarađujemo. Mislimo da smo mi centar svijeta. Griješimo jer velike priče nisu završavali pojedinci, velike priče završavali su timovi. Mene uvijek raduje i razlog što sam još uvijek u ovoj zemlji je činjenica da srećem. Ili imam takvu privilegiju da srećem kao danas ljude koji mogu biti moj tim i ja mogu biti njihov tim. Nemojte da se lažemo. Ne želim da proširim iz ove pozitive neku negativu, ali želim da osvijestim ljude. Ovo su zvanični podaci Evropske unije o učešću Bosne i Hercegovine u evropskim razvojnim projektima iz fondova Horizon. Ovo plavo što vidite, to je Bosna i Hercegovina, neke 2014. 15. godine. Bili smo loši, pa smo naglo popustili. Upoređena je Bosna i Hercegovina nije sa Njemačkom, upoređena je sa Hrvatskom i sa Srbijom. Pri čemu, naravno, Hrvatska zelenom bojom dominira iznad Srbije koja je upola veća, ima veći broj univerziteta. Pa kad uzmete to u kontekst i pogledate nestanak Bosne i Hercegovine s ovih statističkih mapa, shvatite da nismo u procesima kojima se možemo pohvaliti. Ako znate da postoji nešto za što je dobijena Nobelova nagrada, zove se Rossov model tugovanja, ali to se može i poopštiti van te priče o tugovanju, je evolucija prihvatanja problema. Prva stvar koju uradite je, ok, mi nemamo problem, mi smo sjajni. Onda kad vam neko kaže da imate problem, imate negiranje koje je kombinovano s agresijom. Kad prođete 5 faza, u 5. fazi imate prihvatanje da imate problem i to ništa nije loše. Onoga momenta kada prihvatimo da imamo problem i da nemamo čime da se ponosimo u oblasti naučno-istraživačkog rada, onog momenta ćemo početi raspravljati koje su brze, kratkoročne ili dugoročne mjere da ovu stvar promijenimo. Jer ovo nije uništeno za godinu, ovo je možda rezultat i decenijskog pristupa. Ali zato možemo da napravimo 10-godišnji plan, da Univerzitet u Sarajevu ne bude zadovoljan ako ne bude u top 500 u svijetu. I da postavimo sebi visoke letvice i da vidimo šta stvarno možemo uraditi. Nemojte da vas bude strah da budete crveni čiko. Nemojte da vas bude strah i ne želim da pričam kao motivacioni govornik. Ja sam inženjer. Ali ako imate sjajnu ideju, ako ste 100% sigurni da ta ideja mijenja nešto, izađite sa njom i srčano je branite. Jer nemamo drugu opciju. Ne može mene niko ubijeti da moj grad, samo prije 2 ili 3 godine, po 12 sati dnevno, u 21. vijeku, sred Evrope, glavni grad Bosne i Hercegovine, nema vode. Akvedukti su postojali u rimsko doba. Kakva takva vodoopskrba? Nemojte da vas neko ubijedi, a treba to da prihvatimo. Ne govorim ko je kriv, ne prozivam nikoga, ali jedna zajednički konsenzus mora biti da to ne želimo. Ne želimo da razmišljamo da li ćemo imati struje, ne želimo da razmišljamo da li imamo osnovne lijekove, da pružimo zdravstvenu zaštitu ili dovoljno novca našim penzionerima obezbijedimo da žive, ne da prežive, brojeći feninge u zadnjoj sedmici mjeseca. Moramo se mentalno pobuniti, u svojoj glavi reći da to nije normalno. I tu nam tehnologije mogu pomoći, ali kad prvo postanemo pametno društvo, napravit ćemo pametni grad. Pametni grad će napraviti pametno društvo. To je zatvoreni sklop i jedno bez drugog neće ići. Moram biti fleksibilni, mijenjati, rasti, transformisati se, eksperimentisati. Imate 2 pristupa. Možemo raditi kao Evropljani, možemo raditi kao Amerikanci. Oba su ispravna. Evropljani prave strategije, naprave nešto i kada su 97% ili 99% sigurni krenu u nešto da rade, Amerikanci u hodu padaju, dižu se, padaju, uče paralelno i guraju stvar. Možda nama treba upravo taj američki pristup. Ajmo mi početi pravi pametni grad, pa ako taj servis faila, iz bilo kog razloga ne zaživi, ne veze. Naučimo lekcije, popravit ćemo ga, nastavit ćemo gurati taj, a novi koji pokrenemo paralelno ćemo pokrenuti sa iskustvima ovoga prvog, da budemo agresivni, da pokušamo da stignemo tu digitalnu rupu koja postoji između nas i ostatka svijeta. Ona nije zato što naši inženjeri ili naši ljudi ne znaju. Ona nije zato što nam nešto nedostaje. Nismo posljednji bili u Evropi, nisam imao situaciju gdje me Kamerun pita, prošle godine mi pričamo 4G-u na sastanku Ujedinjenih nacija, odnosno ITU-a, a ja ne znam kako da im kažem da mi to nema. Mi smo to mogli imati. Ako smo bili zadnji sa 4G-om u Evropi, zašto ne budemo prvi sa 5G-om? Hajmo da budemo sekundu hrabri, kažem, hajmo sad, pa kaže, nije ni Njemačka uradila, hajmo mi uraditi prije njih. Postoji li jedan razlog da to ne uradimo? Ne postoji.
Šta sve mi moramo riješiti u našem društvu? Ne trebamo biti puno pametni. Ono što pogađa nas, pogađa ostatak svijeta u većoj ili manjoj mjeri. I Ujedinjene nacije su napravile presjek tih 17 osnovnih ciljeva i kaže ovo su ciljevi koje treba da budu, pa sigurno, ako ne, možda i više od decenije, možda i 2 decenije, neki okvirni pravac gdje ćemo se kretati, a onda ćemo već u manjoj mjeri u svakom od ovih problema koji su prepoznati u agendi 2030, agendi održivog razvoja Ujedinjenih nacija, pokušati da iskoristimo sva naša tehnička i tehnološka znanja, ali i druga znanja, sociološka, etičke rasprave, moralne rasprave, ćemo pokušati da ubacimo, da riješimo neki od tih problema. Pazite, osim što imate jedan problem je kako da razvijete tehnologiju. Ja s tim imam iskustvo, ali nažalost sad sam vidio jednu drugu stranu. Šta je sa regulacijom, šta je sa zakonom, šta je sa privatnošću prikupljenih podataka. Pametnom gradu ne treba da zna ko je prošao ulicom. Njemu treba broj koliko je pješaka generalno prošlo, a ne njihova imena. Postoji i loši primjeri. Nedavno sam prije 7 dana pričao o pametnim gradom u Beogradu. Tamo je grad Beograd potpisao ugovor sa Huawei za kamere. Vlasnik podataka je Huawei. Gradski pravnici su propustili da vide član zakona i poklonili su podatke. Grad uopšte nema pristup podacima. Sada to navodno popravljaju. Te stvari morate voditi računa. Naravno, morate se pobrinuti da se građani osjećaju komfortno. Ta kamera treba da bude faktor nečega, kao i svaka druga tehnologija, što u Ujedinjenim nacijama zove kvalitet života ili quality of life. To nije fraza, to je skup matematički mjerljivih parametara, gdje vi mjerite neka pitanja, neke performanse i kažete kvalitet života ukupno je toliko. A onda iz toga negdje privučite indeks sreće. Pa znate koja je najsretnija nacija na svijetu? Neće vam sigurno pasti na pamet, pa sigurno neće nikom dobaciti publike Kostarika. Oni su 7 godina zaredom najsrećnija nacija prema Ujedinjenim nacijama. Prema njihovoj mjeri indeksa sreće. Oni su prosto uradili sve ono što im treba. Njih Ferrari ne zanima. Kad želite Kostarikancu pokloniti Ferrari, on kaže, ja ne želim da se vozim, ja želim da budem na plaži. Šta mi ovdje? Šta mi trebamo raditi da nacija izađe iz onog stanja tuge i depresije u stanje optimizma i euforije da radimo dobre priče? Mi danas pričamo o pametnim gradovima. To je samo jedan od ciljeva. Ono je nešto što želimo od njega da napravimo. Mi moramo da kažemo prije svega da podignemo očekivanja. Ne želim da čekam autobus koji je po rasporedu sada da kasni 12 minuta. Ne želim da mi voz na željezničkoj stanici kasni po 3 sata, a znalo se desiti ne dođe, a da mi to ne znamo. Ne želim jer moj sat vrijedi novca, moj sat vrijedi provedenog vremena sa porodicom, prijateljima, sa svojom djecom, sa bilo čim, da se bavim hobijem. Ako ja svaki dan zapnem u saobraćajnoj gužvi sat, čekam tramvaj koji kasni 10 minuta, čekam voz, bilo šta, ja gubim 2 do 3 sata vremena što narušava moj kvalitet života. On je direktno otet. Ili od poslodavca, pa umjesto da rodni list dobijem PDF-om i platim karticom na radnom mjestu ako mi treba, ja moram otići u opštinu da čekam 2 sata. I onda dođemo u onu situaciju, da dođemo da pričamo o digitalizaciji, digitalnoj transformaciji, bezpapirnoj ekonomiji, da nam te stvari u ovom vijeku ne treba i da to sve može biti izmjeno gubitkom i vremena i novca, pa na kraju krajeva i živaca. Ako uđete u jednu opštinu, čekate da vam u 21. vijeku neko ovjeri kopiju. Znate, u Srbiji je donešen novi zakon i stupio na snagu početkom ove godine 1. januara i postoji jedan član zakona koji su stavili, koji je odličan model da se prebaci ovdje. Kaže, ako jednoj instituciji treba papir od druge institucije, vašem poslodavcu treba uvjerenje o nekažnjavanju kad zapošljavate, tvoj poslodavac je dužan da se on obrati sudu i da on pošalje svog čovjeka da čeka u redu ili da se poveže sa sudom elektronski, a ne vi koji hoćete da se zaposlite. I skinute teret sa građana. Sada se masovno rade projekti, informatička industrija u Srbiji pokušava da napravi softvere i alate da se sve institucije međusobno povežu. Ove priče nisu future, nisu budućnost, one su danas, sada i ovdje. Ne trebamo trošiti puno riječi. Ja hoću da provučem šta je ovdje potrebno i gdje je potrebno da gledamo ako hoćemo da ove stvari promijenimo, da polako izvučemo neke zaključke. Znači, moramo da pričamo sa predstavnicima vlasti koji donose odluke, moramo da vidimo šta je potencijal domaće industrije, naših preduzetnih ljudi, inovativnih ljudi, kreativnih ljudi koji rješavaju stvari ovdje, prave proizvode, prave ideje, prave projekte, prave analize i procjene, da vidimo šta od razvojnih projekata možemo dati našim univerzitetima, našoj akademiji
I naravno u centru čitave priče šta građani u stvari žele. Šta građani Sarajeva žele, šta to nas najviše stišće, šta hoćemo da promijenimo i koji je servis prvi koji treba da bude riješen pametnim tehnologijama. Ja ću vam ispričam projekat na kome sam ja radio i koji je možda prvo operativno rješenje pametnog grada Zapadnog Balkana. To je projekat, mali pilot projekat urađen u istočnom Sarajevu, gdje su učestvovali partneri iz nekoliko evropskih zemalja u sklopu Interreg projekta mediteranske saradnje, gdje je urađen pilot projekat pametne rasvjete u samo jednoj ulici na 20 stubova. Uštede su ogromne. Ono što je najbolja stvar, mi smo prvi završili. Znači, može. Prije smo završili nego što su to radili Španci ili francuski Lion ili bilo ko. Oni još uvijek rade na to. A pola rješenja je potpuno domaće. Postavili smo neke ciljeve, ali ono što najviše volim kad vam pokažem tu kutiju koje je zapakovano to rješenje. I odete, prošetate tom Dabrobosanskom ulicom iza autobuska u istočnom Sarajevu i vidite kako se svjetlo pali ili gasi. Imate povratnu informaciju od građana kod te dvije zgrade da im lampa više u 3 sata ne svijetli u prozore da mogu da spavaju. Pa smo smanjili svjetlosno zagađenje kao sekundarni benefit. Uštedili smo CO2 i uštedili smo struju. Naravno, imamo sve podatke, GPS lokacija lampi, svaku pojedinačnu lampu statistike, koliko je svjetla na 100%, koliko je svjetla na nivou 40% i tako dalje. Kako radi? Kada se smanji intenzitet prolazaka pješaka, neko doba, jer ne želimo kad puno prolazaka ima da drmamo lampu koja će time da pregori. Počinjemo polako spuštati stvar na nekim stepenu, sa 100% na 80, 60, 40% i onda lampe tinjaju. Ne gasimo na 0, zašto? Zato što moramo čuvati sigurnost. U mračnu ulicu niko ne želi ući u sred noći. Uštede, zahvaljujući algoritma vještačke inteligencije, rastu, pa smo krenuli sa 38%, popili smo se da 46%. I ovo je trenutno stanje uštede sa centralnog kompjutera i podatkovnog centra smještenog u gradu. Ovo se može napraviti u bilo kojoj gradskoj sredini. Prije svega treba napisati evropski projekat. Skratit ćemo naravno priču, ali ono što morate da se držite je ova parola. Svako od vas se mora postaviti ono pitanje. Bićete kritikovani. Neko će reći da to nikoga ne zanima. Političar vam kaže da se ovim ne dobije izbori. Da uštede nisu značajne. Da to ništa nije važno. Međutim, pokrenuli smo studente, pokrenuli smo akademiju i napravili smo dio domaćeg rješenja. Pri čemu u svemu ovome jednu ključnu stvar ne smijete zaboraviti. Tehnologija je samo pomoć. Ključ je u nama. Tehnologija, ako mislite da će tehnologija da riješi sve naše probleme, a mi možemo potpuno da se isključimo iz procesa, onda mi ne razumijemo ni tehnologiju ni probleme. Ja volim ovo da završim svaki put sa nečim što je Bruce Schneier rekao zato što je to brutalna istina. Tehnologija tek dobija smisao onoga momenta kada postane alat u našim rukama da pravimo neko bolje, pametnije društvo i možda je ovaj današnji trenutak sa ovom sjajnom ekipom u publici pravo mjesto da o ovim stvarima počnemo pričati. To bi bilo sve od mene. Hvala vam.